Sanan dua pengerap dan kali semak sengaru mertemu temah nuwisi sugla suci senengguh cemer bahisa ngemasin lampus pamirsa senik semayang titiang lampah titiang tan penah hamanda anarong sasi mangdoh sidang awe kulangunan duaning pulike magang yukti pengabden titiang nunas borawarah majang ring sang sujana sene kebos peratnya ring sejeroni dramaku lama kana wenten angge titiang sesuluh melantur pemargi titiang kabukur ukas para darsike sinamian kadibuni kemudaning wakian titiang mungkin wastu melarapan paswe candi dasang yang udiwasu maka miwah betara-betari sinamian titiang sarang sami saking pogyo bener magong lawas penggalih para semetuan sarang sami sida ngemangin kerakat jangan dirgahayu dirgayusa om santi 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 di alaman Polda, wah kedondong di asrama. Saya bangga dengan Anda berbondong-bondong nonton drama. Duaning sampun kayun nonton drama, titiang doakan Ratu Sinareng Sami kedis cangak mubulu somi melipajeng ke Balayu. Mogi kena sarang sami rah ajeng lan rah ayu khusus sane lanang rah ayu lan rah ajeng yen layu gae pangkenceng aduh menawi ratu ide danen titiang suryan titiang gusti titiang tentata sering sikian titiang udiang jelemun itu ada di lawas titiang mawasde iwayan kulit asmara di putra mahapraja di ningrat semiliki tidumli telolep pengengrat widedanen titiang sarang sambi ngayunin adan titiang perkenalkan tumbeto titiang ke junuk dong wih di peratu liang hati nih walau ngelah nyamo bersik kewasan dia ciapel nih bol adeng terus nganu kuenya terus adeng terus adeng nyanyung kuenya jadi jida dicang cinya ada dicang sing maksud ci dari cang dari ci itu pernah ci sing mon ci dari cang dari ci sing mon yang ci dari cang dari ci dari cang aduh terus ci kencang tulis kira-kira di desa Pegatepan asri gumi asri ijo alih dini di Pegatepan cek bersih kedas nih
masyarakat ini paham arti lingkungan hidup, peduli ke lingkungan. Sing ada nak bani ngendong lulu ini. Oh, ini di belakang itu sing ada lulu. Apa buat tas plastik? Sing ada. Jang man tugas ken Pak Klian mau jalan di sisi tukar deh. Iyan ada nak bani ngendong lulu potret jang lapor jang potret. Iyan bu kedas bumi, kedas desa Nirago. Nyen lah. Artinya penyedang raga bersih di lingkungan tanpa mengotori desa lain. Gitu weh. Luwung masih pembina cie. Maksud ini enak raga ngendong dulu dari tebenan nampak dong itu sing benar gitu. Desolen nampak dah. Iya. Benyah desa naik aku. Dalam masih sing itu yo. Ini boleh. Canggo masang dilarang buang sampah di kali. Ini uli buan kok biyen ada nangantong lelu kengken nih. Hah? Ujang tak konen. Singnya gitu, mati aja. Si pengejang. Jang bengaim sepanduk dilarang buang sampah di kali. Itu jadi. Bos bertertibnya berjadi aja. Jadi jauh. Uli Kespuannya bojong biyen ada nak kantong lulu. Kau cari awang untuk kantong weekend ada. Adik. Bading dong deh. Nak kengken tu. Adik kayak kau. Kengken tu. Oh, ni pespanok cang. Adilan sampah ni. Hah? Cibo lah kayak ini. Seng itu nak jang luwung, lian luwung kena jang masih. Si kan ngejangin dilarang buang sampah di kali. Aneh ngebes tulisan sampahnya. Ya. Liwet di. Nak ini unuke di tukang di samping tukang kan si ngejang. Dilarang buang sampah di kali. Begitu nak bebersih itu yang liu lantas sangat aku mak metunangan kemo. Begitu? Cewek cowok itu beli pedang-pedangnya, gedang pasang jangan kebesang nih, kita dilarang buang di kali. Artinya saya berarti ngeroma. Artinya jangan peduli kan lingkungan tuh, sing tadi buang di sana. Oh, ini misi. Oh, tuh bu, kue encang itu kue. Nah, dia berjejak merusak lingkungan sih. Saya merusak lingkungan. Kan tu deh. Nak kengken unuki. Hari len sebang made. agak tes sudah di alih lacur sudah di ban meliden beli. Adang bangun malu nama dia kengken lah. Yang sempat kena ya. Madagang tua marah dipegat. Jang bumbungnya menderek tua. Kalian alih pelanggannya yang beli tua selesai. Kalian alih hanya beli tua. Dia nulis di jengkal. Dan kuluk makerah di samping bumbungnya. Banyak tembok yang tua. Lihat tua benang loh. Kekujang ada karena weh. Jak sebut medagang tua, jak beli angkal sebut medagang tua. Nah, beli masih bilang medagang tua. Tidak saja medagang tua aja terus amun tuh. Menjani medagang apa beli? Medagang bagian sayur. Sayur apa? Sayur tuung, timun. Wih, ibu-ibu megara. Tawangot timun beli lusuh-lusuh, gede-gede, aeng megarang ibu ada ngalih timun kah. Wah, menjadi. Jadi sud, ini nah. Beli matakon malu. Aki beli kulit suruh pedagang tua kengkel. Ini unuke. Beli kan made ngurin di tentangin tuh beli urin ngirisin tua made. Tuh punya jaga nih pakai tentangin itu. Begitu malu menit beli ke jaga wih deworat tuh yang tapuan silah gede saja. Yang bani ke tapuan pak. Itu tapuan silah gede saja. Tuan beli. Paksa gancel. Nyemak sangket. Sangket lah bang. Sing
ganjelem nih. Sing Pit di zaman man masa sabukan dulu gini. Amon tuh galak kabuan sirai sing ganjelem nih. sing Adi sing adi. dia sing ngerti nih. Tabuan sirah gede. Ah. Beli duun beli lijak. Ah. Nyemak sangket. Sangket kai bang beli. Sing nyangket tabuan. Sangket kai bang beli. Sangket. Oke, itu pe digalang-galangnya beli. Nah sangket kai bang beli sang udang beli kejar tabuan. Adi tawan jang biasa ngama tawan. Hah? Wes omong cipel. Tawan ngama tawan kiki hinyu. Oh. Kinyo ada pesan. Terus si pesan tabuan, terus si ngama tabuan di nyuh itu. Omong sih. Nana suruh ramah tabuannya. Ike itu. Jadi kengken ban makan nama lu. Nih canglah kamera. Ini Engke tuh. pedagang tua cek peragat bocol. Jak bocol. Makan bocol mati medagang tua. Ike tuh. Ajak modem keliang. Nak metang ledeng kalin. Si orang aja beli. On bayu dekali pekan. Medendo na medang na. Adi je Jadi gaya pun cuma. Nah, pedagang tua peragat bocol. jadi rupa. Iya. Zaman tugas nih bote-bote nak ngedong-ngedong lulucang mau Nah. Ah, Wih, apa bukan itu? Engke. kamera cang nih luar biasa. Luang kamera aja. Tetamian kak cang nih. Terus satu kan luang. Ye, Apa buktiin kamera Ciluwung? dadong cang. Nih sebuah bawah gini potret cang. Para afdraknya renggah gini. Dadong cie. Ah, Malu potret. Rengah gigi. Sing bisa melihat tau. tuh cang senawa kayak kan hebat ini. Tuna cang mau pakaian ke pura jegek. Marok foto cang. Afdrak cang. Jak melalui ya. Ay. Luang san kamera cie. Sehingga tukang foto ini dua kontak ini lu nih. Nih Kawalnya kini der rawas-rawas kan. Nah buktian ini. Nah, Ci, jangan foto. Iya mau foto. Cang malu nah yang. Cang kan mau foto. Kengke ya goban cang. Setengah badan foto bi. Ini Setengah badan. Setengah badan. Oh, Sing. mudah-mudahan. awak nih kan foto cang, muannya jelek soalnya. Wes. Nah, Nah, di bedur kan, bedur kan. 1, 2, 3. Wih, pasti lo. Ah, bodoh. Wah, langsung nih, Oh, langsung jadi. langsung jadi. Keken model tuh. Wih, mau prosesnya. oh, Dan cara polaroid nih. Ini ada di sini. Adik itu. soleh dia. Tuh, Madan. Nih, diproses 50 tahun yang lalu nih. Ci memang berasal dari kera. Uli bojok. Ali bojok, mari Ci dari manusia. Dia nyacat. Cang medakon kenci. Yang Ci nujun ngirisin dua. Di samping abing itu. Nepukin bojok. Ngapo bedil kekenang bojok. Tembak Cang. Jang tembak. Untung. Sing Ci nembak. Udiang sih. Bojoknya nembak Ci. Udiang ngojok nih mak. Tingwang pedakon cange. Ci nepukin bojok. Oh. Di sisi abingnya ngapo bedil. Bojoknya ngapo bedil. Jang Ci nembak. Ada Cang apa betul. Ya potret. Potret cepol. Itu itu. Jelek kalau saya mau potret itu. Ini made lah kan Oh. foto. Nah, ikan dihasilin foto made. Masuk mas. Pasti lo. Ikan hasilin itu pol. Iya. Tadi soleh tadi. Aduh jeneng. Aduh. Cang sih ngerti kan kamera Cang ini kok bisa diproses 50 tahun yang lalu. Oh, aneh beda. Waktu udah dibayi. Made jenik.
di bayi Bukan gitu. cenik tuh. Oh, dan cenik kan misi tabio kringi. Oh. Jani pun tabio lomo isi. Oke, tuh. Oh. Li, Engke. langsung ngerambang bapotret malu ini, gue mau kena gaya apa li? Nah, jadi Jangan li gaya. Tuh itu mangkol. Jani kini nah. Jani yang terus mati aja beli medagang tua. Ekonomi semakin sulit. Oh, Jani ci sakit ngelah ide ken. jangan li gaya. Ke kota le gaya jani. Ke kota. Kekuatan nggak li gaya. Ya oleh kini, Ken. deng awang-awang keraus di kota. Iragam murid uling di penepi siring ini di desa Pegatepan. Pang bisa bener ngeraos ane halus. Oh, memunyi halus. Oh, Pak Nawang sorsigeh basa. Beli sing ramang memunyi halus. Dah, ini juga masalah. Dah, ilmu soleh. Kewah beli memunyi halus. Karmai kewah, kemo kewah. Mabinan belajar malu. Oh, belajar. Nah, kadang gumin ini sing je cara alun-alun. Kadang beli asah gumin ini. Oke. Gumin ada tegah, ada lebah, ada pangkung, ada abing, ada bukit. Beli yang pelengan melajah mau bahasa halus sing kanti mah. Asah ngeda patuangan memunyi ngajak anak. Beli mau bisa cang mau bisa pol. Dan desi kita Des ya. Yen ngaku wak bahasa halus di kota. ibu bisa beli. Sekan. Sekan. Yang batis apa halusnya? Batis cokor. Kan Yang bertekan batis. waragan cokor. Nih, dong bayangin bro. Kalian naluh bahasa halus. Alung ada. Bukan nih kok. Ibi wajib dangin pangkung tuh. Ane dangin pangkung kan nyilih arit. Mai ke pono. Oh, ibi. Oh, kan ya? Boleh silih arite anggo ngalesang gitu. Bok itu cicing cangala. Oh, Ledangang. Aduh dua haji. Anak kuluk di jangai kantun mau dua ekor. nih dong dayanin bro. Tuh boleh. Mana kadang rawas sendiri tuh. Mau dua ekor ekor. sering pisan asun di jangai Brahmantio. Kanti kuluk. Galak. Galak ya yang kuluk galak. Lah Panak kan galak biasanya. Dia biasa bisa menempatkan bahasa di Ijob leh cang tau. di jeple liu pleh gitu. Kau udah paksakan pal. Jangan cample. Ayan matur kena lingsir pang bisa benar di je. Atu punapi atu arep makolam dumun kolam. Using nggak di ngawang. Yang nani iba-iba aja orang cuma kolam dah cocok. Coba sorsi dia bahasa pang nawang. Iya nak cenek apa bahasa halus nih? Anak cenek, anak alik. Melalui Melancaran. iya nyonyo Susu. anak cenek melalui nyonyo Anak cenek. Anak alik melancaran susu. di jadul dong. Tuh. Anak alik dah cenek. Oh. Nah cenek anak alik. Oh. Melalui kan melancaran. Melancaran. Nyonyo kan susu. Anak alif melancaran susu. Tuh. Kadang benar tuh, kadang benar. Sing Jangan play. sing sembarangan sing nak kene itu. Biar bisa kita menempatkan kata-kata yang Bang ya wimba bang contoh je pang nawang. Nik yang umpama jang awang ngerawas di kota. Kekujang ibu nih. Ada nak kena melanjanin. Perlu lah. Orange. perlu bahasa halus nah. Karena bahasa halus tuh menyejukkan. Contohnya bangsa nih. Nah apa mana ci cuma halu mah cuma ci di lingkungan ci itu di keluarga cah. Kene pana ci ya bapak ngelek-lek. Wih panas pasang cangkeh tau. Nah begitu jadi bapak sampun ngajak mana yang lebih indah didengar oleh telinga cia. Ya bapu sampun ngajeng lah. Masa bapu ngelek-lek. Kalau biasa raga ngomong halus di lingkungan keluarga agen itu sejuk tadinya keluarga. Oke gitu. Nah, belikan melajah deh. Melajah malu. Sejabat tuh legang tua suun. Legang suun. Jadi ke kota. ke kota gaya apa nih paksakan Nah, di kota kan itu langganan tuaan. Itu kita sajikan genyek. Genyek. Sambil minum genyek. Genyek beli kulit ada pelanggaran, pengecip tua, tiang ada tua nih. Cocok.
beli tukang potret deh. Potret. Si tukang potret. Video aja. Cak, ayo nang ajaran gitu. Latihan mulu latihan Pangkawang. Gini kayak pas simplek ke di hotel lek artinya. Nah, beli ikutin kan. Ada nih. Beli asing bisau mau kayaknya kan. Atuh. Kayak gini di panggung. Iya buye beli mengalir joget sekali bulan dijabuin beli mengalir kulit kuning gading alis medon gitara nang kena beli itu paling kapiling tadi doreng Lan Jumat itu juga pengen belajar genye. Belajar bahasa halus, belajar mengenyekan. Banglah kau bisa. Sejak itu dengsap. Ira-ira karena mereka kekuda ngalih dewasa tunasan kan anak ngalih kalau luang. Ben bidaan je luang waktu. Itu kekodok. Sehingga itu enggak ya lakar perdagangan ngalih dewasa pang neperenan semua ripak. Cocok lah. Saji bukatur di bini kampung nila. Syarat kayan gelah menjadi lakar melirasa kelawan yang kipi. Lan ngalih tongos ni melah. Pangsi desi makan gelah mererasa kelawan yang rakan yang kipi. Dia mau dirasa baktin di bini kampung ini. Seeling gelah, poli gelah meragalit kanti gelah dur upejani. Bibi setata sakyo ada diajar gelah. Ngiringan sa pemargan gelah. Kita masih pemargani dan akiling seribun gelah. Kita masih linggih hiding beliau. Ratu dua jenis. Sabani kita batas perempuan pada Jokori dan menanya kami bawa cara. Sampai lalu pada Jokori dan wanita saya ini pengiding gelah. Pangsi de kayang kokas pipi jemu miringan gelah. sama sekali
Gelas berdua. Bibi ngiringan gelam lancaran madala jebos token gelah dijabu iblis tu ben utoten gelah lek gelah bibi pangkudu kadang gelah sebut mengkam tak kata mendoken kan iblis main baru. Ibi pas rasa. Yang untuk bersekan ras kelah. Berita kalau lakar ngirelangi iati. Sing matur malah genlah. Pas baru san itu diamen gedong sakit sukut ini. Sing paling langaleh. Ratu Biaku, kau yakin nak kengkeng kayun beli niki beli keperantenan titiang beli nyarengin titiang keperantenan dinyali tang titiang mana kalau titiang pacang kau diana beli sakit sampun tuh wenten ngungkur titiang nyalit titiang beli titiang sampun bajang beli sampai tembok penyegaran kamu kalau mau cekor dewa jadi piano kan titiang dong tadi merasa mekesiap di subane ningah rasa ini begitu dong marjani di subane beli teruna idewo bajang medung lah nah ingatan nih seperti wat tugas jenik pengen sungai sirap barang-barang mepalianan barang-barang yang disirap di kengkene beli duran dewo masih duran yes aja lihatku pianing nika rausang beli tendawak titiang kanton alit beli nalar kanton alit memangkin titiang sampun bajang beli sampun teruni mereka beli nukoten titiang nyalit mana titiang rengi poni panjang beli oh durian doy dewang laati mereken beli nang laksana bukan gini beli mulu sangkan sayang mereken semali ke ngeman bos dewo sareng itu Ratu Biaku ampura yang pisan sikian tikian sariwaku kadirunto wacanan dinirik sikian tikian gumanti medaging pisan doning tikian sarang beli gumanti wantah kembar kuncing saking ngalit ngantos keluar manggane presiden sarang-sarang iringangan beli itu pemawanan beli sing sida kesan roden kadi sepit dibeli iya ning beli kawan pun titiang naler mangga nyarangin nangan beli dibecekin naler titiang mangga presiden nyarangin linggih beli ya pangketo semua jenis ien subanya barang-barang pasti kai dewa lakar mau baru hai bibi mami tanggung rematur sisip yang nona rematur sisip yang jeneng bagus kita masih jeneng ayu putra ibu sayang makeruh disubane pada telantakang ibu di pelangan jani idewo sebuah meraga duor bajang truna apa buen bisa sani dewa menyamu beraya maka dewi rasa buka gian ini tepukan ibu pekedek pekenyum asih ku masih selunglung sebayan kakak rasa suarga sekala ni rasa yang ibu ratu ibu
Bes banget kumati ibu pacang ngemikang sekian titiang sarang ide beli. Wenten titiang dur kadi mangke ngiringang ide beli. Kumati wet sangkaning suwecan ibu ne kalintang luwe ring sekian titiang sarang kali. Jadi ngadatur ide beli. Nawa kamu tuh sisip titiang sampung di titiang sida napak sarang kali titiang sarang atin titiang puniki dados ibu pranegara nedunin sekian titiang menawi wenten bercanda sama Ratu ibu sedorong ibu pacang ruang wacana kadian kori di ibu ini wangu wenten kumati sanit tunasang titiang kewantan ibu sampun nami wang penamping ono kamu bibi Diai nek nabi nek sing kikin apa lakar takon nang idewo apa kadian turi di beli sani wawu patut bahwa si beli nalering sekian titiang ni wawu gumanti wantah ide beli sayang ring titiang malih sikin ide beli gumanti wantah ngemban lapung wacanan ibu nering linggah ide beli kau yakin niki nak sampun api doning titiang rumah sering pokok dan kadi bawa sesani wau titiang sampun baca Ratu dua istri sampun nang runtuh pawacana sapunika ring idona kelingsir kangen manah titiang ratu yen ing dados pinglungsur titiang sampun nang pisan winayang asih katawanan idona kelingsir yen eling le parugo cokore dewa doken muni winayang mawacana Ratu Dwagung nawa kamu tuh sisip titiang sampun wenten atur yati kadi sampun iku dados tatur bodana duwene siosan pisan semaliga sedih kinkin ton titiang jeneng bagus itu pasti jeneng titiang ibu sing mapisalah kapinang idewo makeruh apa ne jani sebuah antas dilakar raosang ibu sing ada buat lakar kembang ibu ne pinaka saksi sekalo sing jadelen dua penyeruan ni dewoni uleng no barak no mesangkil kojong i dewo kamu mai lap lap lup lup ibu nyelamat dang nak ibu ke dewa pang nuju dewa mau bekerja sayu wakti Ratu Dwagung doken uni titiang iring idona kelingsir ida ibun palungguh cokor dewa ngeman ida rakan cokor dewa titiang yang sugro titiang iring palungguh cokor dewa sedih kingking palungguh cokor dewa ring tengahin margi sapun api kupot kayu na kelingsir Ratu Dwagung sakit aten ibu nih keliwat nih kanti kayang jadi ibu sing idang lakar ngilangan penkengken undok ini malu kanti aja nih dewane ngepasan palan melinggih kadi rasa ditidurang telu Ratu Dwagung eleng-eleng ang kayun palungguh cokori dewa sane sampun lintang bangayang mangken nake alit-alit sampun pada dhuwur ini kau makin suryani Ratu Dwagung sampun nangkat sampun nanti tiak lungsur Ratu Dwagung yen sing teh ada masih banyak-banyak di Bukit Seni iya dia dapat teluan nu banyak ideone kewan lebah tene kapinang puri Bukit Seni ne sing bandoh apa nih bus weje kapinang banyak emang kejang bakti kapinang ibu ngerasti tiang jagatin nih subuh pekenoh dia pangtawang matur Gumi Bukit Seni nenek kejarah kapinang Prabu Surya Kencana kantos mangkin ibu nge apa mawinan ibu ngeren belen di dewane pangsi dan ngemit ragaan di dewane bibi nang kelakang kampung adalah iya namone nak cekik kewala yang ida kapi tawang kapi nang Prabu Surya Kencana nih memehani dewane lakar dotang sempona sampun Ratu Dwagung dia ampur yang pisah sekian tiang wit sang
sangkaning melek pisan mana di tiang mangdan yang uning kau yakian. Mawasti ibu nyungkan kayun malih kadi makin ibu. Tidak dikini sebenarnya. Apa ni dewa subuh pada duor, gengkennya panjani ngayun nih. Tulungin ibu. Bang sidang ngelimbak banyak-banyak idewa nih dini. Bang sengkanti jani wahaput luar nih dewa ngelapanyak. Kemudian doni dewa ke Jabopuri. Nawang ke Jabopuri pamakasi dewa nak subot runa raga nih dewa nih. Didunya nih dewa mata tagon ngidiolas. Aliang raga nih timpan. Kita masih dewa. Ngidiolas raga. Apakah matur sisip di tiang ibu? Wis sampun di tiang miragi dan wacana ibu kali sampun itu. Dados dina herang yuk di tiang. Nabi mawinan. Seda akin di tiang duking ini sangkanin Prabu Surya Kecan. Benar jenih. Nggih, waning di tiang sampun ragu dhuwur kali mangsa. Semalih ibu sampun ngijin di tiang galah nuna saja. Nelabang sandi kawas Aji Sastro. Tamanipun Aji Danur dan Aji Peperang. Nika nanti sampun. Sandang baca kebisan di tiang. Jaki makutin kewisesan Surya Kencana dari sampun. Ibu geras di tiang pesan. Dormaneng suksemo ibu ning. Keto masih bibi. Setonen putran gelah kedon ke Jabopuri. Dab-dabang ini upo kare. Keras titibatilan di pemerajaan. Pangsi dan labda karya sidang don pemarki ini dulu. Umat ini bagi yang di tiang. Gitu. Baik sini ke Puri.